Manipur CM Shem Chanin Zanhi ni ho date 10 April 2026 ni kwa Sinapati muna development project phabet hondo ding le thando na ding kin go na pan ahung la na chunga kuki gamsung kangpo pi ala wala Sadar Hills ti within Sadar Hills kangpo pi district hangsung ahin hopa na chunga hin mi tam pi in lunghan na le mi tam pi in lamkai dang na oimo na umin hichinyau chakhet mi tampin agela ilo thena na to na chu mi pi tam pi ding in lungna na le puldo na ana thun lo na hi lamkai phaben I ma cha na gelo hiji CM pa to na ki mu to je mi tam pi ding in nam sunga ding in ki buina le ki to mo na tha ben ahung so do in hejilaya CM kham chan hi Sinapati muna hi hongkal songa hi cha chu kangpo pi ho jong hi ahin ho pa a choteng ta le hi chalai ga he thedinga chun pu Haokholet sai tu SC MLA pu ta jong ana ki mutu a adon khomwa ane khomwa ki mutu wa ki che bai to wa ana kholi mu heading dan ana to khom heading dan hi in mi tampi in hi chalai ta chun na asal he jing in hi hichi gamsunga kangpo pi gamsunga tulai gale tulaya meilhei khat aga alu theijing kite chu thunom wang hetalo hi ta san pen pen te kine pi pen pen te kangpo pilanga esan ho alu thei ta wa hi lehin akichai koi khat chu hi tawin ai lo wale igam sungu chu gale tul umlo a hi tai mi tampin hitichen ala ta nei jingle thaya ipi a hin sei ki diu heta mei leiten Norris News innovet mai diu hin ku ki te to ka ki cham ta win ku ki gam kalu thei ki ta ve ta center a hin lut ki diu dan in aum ta in he chi zo pha la chen aban lam pi in tin ki wale boina simle gal pan do te mi phalo te yung hi ki diu ai center head a athimo te hung hi ki diu ai sa chu gamla che ge ding a hetan ki palhu na hung ki pan ki ding ai tu chung CM igam sung ahung chalo ri ti mi pi in alunggel angai dan le alai na thu a hin phon do chung chang choi 1993 tangkhul galin gamlen ta idar hata ve 2023 kumin s san galin jong gamlen ta idala kit ta ve tu situation in jong melmate igamu ilu sa kit win state government is going kit wa hile phacham khat zawle gamlen ta le highway ito phana ho zo si in da la kit dioi a chaina le gam nei lova chena ding helova hin kho hi man dioi he chung changa hen agam sunga hen buffer zone lo ham namlam kam lo ham ko tum lo ham si som lo ham au sau pam lo ham ibida kang pupiten hai week san tin zo lo wa hi chi pa cha na lut sa zo ham ti mi tam pi lung han nai asung thu chu mi tam pi nang kha thiam lo oi khat veya ga vet dinga chu thil ki bolan chu mi lung han lo ji thei lo oi nom ta kiwa gari dim set ki zo na agam sunga galel tul nei lai ta pis dan dana ilut sawa hechi om lai ta chu mi pi lunghang Sadar Hills a ko tu ho in ipina bol ham ti a hin Sadar Hills hanga lamkai lin pen lubu lin pen kewai hop na lin pen ko tu te chunga thimona achu nei ko tu ho hin mi na ki cha deule ban ti ho jong saying ta hi wen ama sana ki zum sovin tunis totar sadang na bolo CM khem chan hung ding ji in nanga kit win ko tu ho ja mei hlei tele naga ten ku ki ten noi sina ei nei divid om tai ti mi tampi in alung hana thu a hin pong do win
hi chuting ta le mi noi se le mi vet da yom tawin hi tabang ho hi iki chat wa hi tia jiwa ipi ke bol do ding ham na ki wa cha jong le na pathin te niyo na deputy cm nem cha le pu sem tin thang te ni no pa ki chat na sadar hills mi pi sul thing lewa cha ngam lo hela na jong hi pi nem cha te ni no pa mla a hi lai chana pu sem tin thang in jong azinu akai lai si a nampi na tong nom jong le ato thelo ding apa pending chu 2027 election a amani na hial do deu aphai ti mi tampin alung han aphu me news wa ngai ngam to loi mi tampin alung han athu hi adia pinem cha pu sem tin thang adang dang lamkai kotu pu aron pu tiger jap chum ho chunga he mi tampin gam tin a hin sei do gam chu chuting ta jong le hi chung chona hen kotu in jong resignation abol tai ti thu jong akizani alung amon kotun alung hlailo ve sana chu mass registration anapita ve ti thu akizani mi tampi chun kotu chun ipita lu sam lamkai wale mi pi lamkai wa siam pang cho ham thei wa lo ham ti mi tampin oi mo jing lai ta a hitia kotu in athabe resignation a hipitai ti thu hong ki za ki ige da lehen mi tampi ding a buina hong so do ta ni chi choi la kotu te jong hi siam pa hong lu lo hi hong lu hi amon jong a dei lo hi ti nai ai pi chu tong la tu lai news a hi je na hen kui chu dia i pi chu la a zo ham am thu khetaloi mi tampin ko tu te awai mo jing la jin news tha byang ki mo chu ko tu in jong cm ong lut adei lo vet sa nain resignation abol tai ti thu ai amo tai na ki bol hi ti thu ai lam ka langa che vet na le itf in ei win kangui langa ko tu in ei win area cha mo pona len ta atu win hi cookie cso adia chikine pium ta jong hi ayen tuni hen ko tu chu mass resignation letter imutawin epc pen ta ham ipiatela ko tuin hichan panhilat ta tuni kha haina le kha mo sa pi jingam imazau si reason behind ahi ativeni mi tampin again mo ai azi pen ta chu ipi point ham ti chu het nom so ke mi tampin het nom so ke di zan hila a manipur cm khem chan hung kal so na cho azi len ta kha chu ai benin chule chikyu hello a point dang ayong thasit na lung hla dai na ane ujong heading a hi ti mi tampin again mo ai hi chi nidang epam jingna thaile tiu hete ola chu hung ki chi ding itabang din mon heading ham itabang din mo ing su dam ti yong chu hung ki chi ding a hi ti jong hi sei do nom ben volunteer zo sin jong na inu ke zo wen lang ITL fin jong haina le kha sep tawin buffer zone nga atup zo si in lama ki le tawin ti mi pi oging he azi chu buffer zone awum theya hela chun cm khem chan jong chu honglu thailo ding ti na a honglu thei ta sia chu buffer zone jong lo ti na a buffer zone chum nan te alam kai ho chun agu asum ne hom epca kilut sa ham buffer zone ai wanga galmi kha honglu theya la chun lo tabang de bai hi ji na chu lunghan hu sana chu mi tampi ti thua sei gam hetai zanmang tabang inam khan fo hi pona ta heta mi pi hon ipi abol jong lew hen bol hen lang ipi tong jong la kan ta lo hi SDS haukimin aman asei na chun achi saphana melma khuna molem malter ho thisan lon na jong models en akile tan tun thisan lon be jong le models akile tho ding ai tai tin ase ne adi thowe inam din mu tu ya mu do lo la ya lamkai ka hi ti ho sei se ya chon na lai mi pi om khale awang si hi di oi mai lei gal ki pat apat tu ni chana thuta mo alam kai hon ei lam kai naw ki mu khalo lai zole nal ngena ei lam kai wa hin kuiman amom mo pon a hin la hong pha ding ham ti lung gel da tu snai innovate oi tunin wang tui ki busa ki nung lu ki hen ti na ding om tapon
nampi ma khuding hi iti sein sei thiam jong la apachom de lo ai mi pi zo hi melma anga ki pi do ding hi apoi mo pe nei tai ti STS how kimin amat ase he chung chuna hin ko tu ho ki oi mo da bana pu Haokholet lamkai dang ho jong oi mo na mi tampin na stand abolin pu Haokholet kip ganin jong aziam di ta hen ji do tai ativen aji chu saitu thanga kin ki man na ho a holim na zo se chu YouTube le FB dunga athang de in imasu ke jingun chuteng ta jong le a holim na le mi kinep sa no e su ke be ti hi mi tampin ase aban imu be kinaw chi pi ham ita le hen nar de a nam ngai lu ta banga a holim na ho chu thlang mi pin jong ata khat to ham tin amen pi su ke jin in nei uvin mu them sela zon chi ta neo newa mi pi anapan pi na ho chu sang ta in a sei phalewin hinla hi cho chu sai pi mat na dia sai no anamat na zo chu a hidan tu ni khon a ke phong do tai ti halam hui thi a ko na ki muai tuni abanga bigger expectation ani ho za EPP alwala neo ho a thlang sunga ahung ki su na ho chu actual intention le motive mi pin anai phapon hinla tunin vanoi mu thei ta din chamna thang sam le apang pa melma te CM pa sanga ho si zo in a ho sung a in sunga melma CM pa ana lut sa tan phateke chan ho song ana bol ta nei Hetal honin sa movement ki del light to se madinga kuki te khanga jong mangta loading the first kuki MLA who welcomed the Meitei State Chief Minister into his village and hosted him in his personal residence during the Manipur violence since May 3rd 2026 tai talong cho anake lam do ta nei evet nalen thangim nei ki ti hi thang min si zo ti din awm do ta nei asunga lamkai zo si wang hi tu seila sa athim theijun lamkai thing noi thing chung in noi in chung za chom ho zo si di in aholim na zo siwa min phalwa akoi lo heloi sun chang noi la ya in mei ho asagu ki wa ki kai thanga ble ta eulang luma mi tampe na bola hitabang ho chu kai milgam etai mi pin tu a ki nom chu thang min si lamkai ho hi i ti le ching mei rong chi pat ding ati diwem ti he ta ni mei lei siam pan ban thang min si ahung sun la le ama ahung thei ta hi le michael lam thang ho loi jong chu hung wa le thei ta lo di wam ti mi tampin koisan a boy imar market hangai ten hi itam ten mong tawin buffer zone gaya tata khatam bye goodbye peace has come to Manipur finally iska kalwal ipi sei be ta di wam na no more buffer zone Manipur violence war ends Meitei Kuki peace on the way peace welcome by cookies thangim nei thangmin si mi tampin ngai dam kai hos za dinga jong ngai lo tampita mi tampin asei do agami ipi khari ki bol kha lom dom ham lam kai ho en iki gel pa phalo ham mi pi hibang sa su lang jing ui mi pi ogin chu is Asuhkeh do hen so ting ta le pu aron kip gan jong achunga dem na omen general secretary pu aron kip gan ken f kitep na hi avelin yal do ote jolena la mi pi ki hem hitabang ho hi lam kai nga de poi ti ai amain ana holim la ya ana sei pe mi pi ko ma thu na sei mi pi ake pa le mi pi ake pa le zingi a khut a beng vi atu sei wangai nom le zingi o a hin la buffer zone ven bidding tia hibang si su pa chu cm hen chang hung ni fa alim amel ake mo poi ti mi tampin jong pu aron chunga jong oi mo na umai so ting ta la pu jang boy kip gan home secretary ken f in jong to lai pau mit thung jang muna a ho lima chu ngai nom le zingi lung nat chim ome ahin la ama jong cm khen chang hung ni ko chen alim mel ake mo tapon home pi habe ko tuin jong tatar sat dang dinga ga tenga phone do sa hitan hin la kilep na ding khat ahin holin kang popi decent assurance a pitai atevin apet penin sat dang ki phone do sa chu anung la do tai bila matna
kai le thebe ko tu hindan jong ke a hitan khunung la koiman athu la tapon te ti mi tampin se imazo si pu semtin thangke and f supreme leader le azino p nemcha deputy cm thu a hi ji a hi utpai umpoi sadar hes pumpi hi amani khutnoya umahi ti mi tampin ase mi tampin lamkai ki oi mota chum pu aron pu semtin thang sutere p nemcha ko tu pu jang boy adang dang mi tampin pu Haokholet mi tampin ki oi mo hi lamkai hon chi ipi to go nei wa ipi dison la wa ipi vision ane wa hetia ham tion ke thailo buffer zone chung changa ama ho amel ki mo poi itiwa ipida amel ki mo lo ham tion ki sei thailo kha ve vet dinga chu mi him hina chu mi tampi chun alung han husna hiti chu sei chu alang khan alam kan ipilung gel nei wa ipitisan an la dam tiong mi pi dinga hong phadingham mi pi dinga hong sidingham ke thailo mi pi nga ha jing hoite ilam kai ho jong aphat mo naw hi ta jong le phate te hen ti hi taw naw hi chuting dai aphat naw chunga a to go naw a vision nei naw chami pin a het thim lowa imo eo hi ta jong le mi piong ching te ke hoite chiong i sei do nom ben he chi pi nem cha kip gen chunga jong hi mi tampi thu tampi ngai nom lo ta anu me hi na aja mo na ge ya mi tampin i ho ven hi tampi mi tampin asei gam ta tu chunga pi nem cha kip gian hi amel su po apang ahin ama hi pu zangmang haukip freelance journalist in asai na chan pi nem cha kip gian hi keima het dol nam ngai lu ai thovin hinla ason ho abol ho so group ho thusa azui a hi atini lm khaute le ngul sanglul kitipa hi thusumo abul ai lanin pinem cha in device yam post ala lo jong le hi chi ka seite ni hi ki chu tho kit hon a hi ja anema sa sa awang pa ki ti chu abol ho ai ti pu jang mang journalist in asai ni amana sei be kin na chun ap chu ki sei le mi du da lo itam ji ucha hi pe ni ke wang I ma cha ka sei nom ta poi aung hi ti dinga kana mo ma sa hi ji in thu ki sei sei le I changa ki thi lo be ding ta kha thi be tun ku ki nam chu so ki epipam anop no abol ki so ta ben nadam mo jong le damun lang nadam lo jong le chu ti ta ben masang kum som ni langa vela ke pat lamkai pi pu ka hi te hon zole nala e hin pui ji umi pin jong alona ji ke hello anung u ki mo ji ji hi za ni khatle ichi la diu yang mu ma sa ai mla kilhandan phung thu in sung thu sum le thu a na hin bol jing wa house hon jong hi chuna de wa hi sum dei te power dei tan ipi bol do diu awum poi hung phun pan kit ngaleng koi min ka hin pha po kha ding galmi ka khol lo ding a ti pu jangmang journalist ase amana sei bekin na chan kosunga aching a theme izar ki umle house pu ki din te pi zo ki umlo house pu neu chakhat nel kal umle ki chau do ti lo lam pi dang umlo tuna episem ki vet uven upai umlo hi gam sung inam sung I kho chen dan I chon dan na hin dan na dan ki vet lao chen ki chen so ta ven ke chen so ta ven ti ken kana gyal chu pinem cha hi tu a government hi ja tu ta meitei cm in kangpo pi ahin zot gal kai ding chu hoi ponte khungai jin ati thei ham kana ti ahin hin lami pi sentiment a het pha ta lo ji in kinep na chu anahi tapoi atin pojang mangin igam sungu din mun ala si na thu ahin phong da ni gyalu ten ngai to te ko kite hi igela la sumaya ki ta lo te hi ni gen thei ta buffer zone vv hon huila go athowa abang le gil abang le kem huyen aphet pe wa kema damlo wa thi zar hitam mi vv ho gen thei na gyal pha ki koi lo hi koi ham buffer zone nga a koi ham buffer zone nga ke no upf ho ikem chi wa nom ta khosahon government sum nom na kilawa mla to mi pi ken theina gyal lawa government sum na kilawa tu a email ma teo email ma ho to kisa thei ta a yum hi ikai nam ku ki tum ai la wale ku ki chi yong len ku atuma hi ikipo ngap dewam ti mi tampi in alung hana thu ain se
cho tiếng tạ dòng lệ tôi nên khá xây nông cho các số bị tiêu họ cú kí tệ hình ima cho đang ingai trả rồi tập quan cú kí tệ hình lamkai kí tu lamkai ching lamkai kí tạ hi ingai chama ma về tí xây độ nó về gam ngai lu tạ tạ mi tampi ingai trả rồi mi tampin ai noi si nào dòng gam ngai lu tạ tạ lamkai lâu gì he chi nai gam ngai lu tạ tạ lamkai kí tạ ingai trả về này sa cha chom chom ithum hoyang chu ngai chai tho nai hi so sa tu ngai cha cha lamkai ki ta lo ngai cha no mi ku ki ten sa ut mu te te ding itiu le vv district zo sia tam thei pen na la a command khat noya kiloi khoma thal jong mun khatna la a thal choi vv sang som sagi wal be hi thei lew han ibola igamu idala diwam ku ki te la gam ngai lu cú kí tê hui tụp thầy mi lùng lên cú kí tiền lắm quay ở cái ngay này hết bằng hình ball lót thầy đinh chú anh em bên à giống BS ai đinh English giống ở đây bằng à thô thầy ngay kí đây kí bữa nay giống lệ khá som trái lô hoa din vàng thil hạ sa gì này 1993 kuma NSC and IM hon à tha ho à thi cô nava cú kí chapa khát bên lâu ham à tiêu cú kí cha tê lunga hin amang thei pon ku ki chapa ko ham galam kaiding pathini Israel te galam kaidinga David Joshua Gideon alhen pi bangin ku ki te jong e hin hlan pi te jo hen thi itaw na oi ku ham nam kong tol ding ku ham ku ki la a vai hom tup thei ding lo lai oi igamu idal ha naw thip zenin a cheng ho vai mon lung hemin akap kamin igamu inung lu kit na divin lamkai hangsan hungki pat do diu hi hungki pat do loi zule ti hi ingai cha re tulaya ahu ham hamin mi tam pi in thang to mane gal isa vin ai wanga kilung tu nam lo jinin iti ho hamin bo an lang iti lung tak manen gal sa lang kan loi kilung tu na loi gam ngai lu tak tam loi kha pet tan na tong hoin gal sa hon gen thei ta gal asa jeng laya lamkai kita lokanen athu aneo skena sumto gam anaki zo do azi abui nai gam ngai lu ta ta lamkai kita ingai chale jeng vena mi pi te jong kha do phat mo ai tai ting noi hola CSO nam lamkai zo sin ithi san u kilol va na ni va ithi san o chop va e chop kang pai dio ai tai ti mi pi tang he dio mi pi ki toma kilasi na ka pha jong hitalo inei lal na sa sumle pai dona thing noi hole CSO lam kai ho oi po ke di go le wa he wa jibla kal building sa pi pha jong hitalo oi thing noi hole CSO lam kai inei uwa ipi pha chom abol do vem gam le nam jong mi pi a hin thing noi le lam kai ki ti ho a he poi ai lo za ngai lu na nei lo wa hi ta azo do oi iza chu gamle nam hu dile veng bit di jong mi pi ahin ilung han ithang tom mana insunga uma kitom toma kilasi na ka kha pha jong ai tapon na in kon chu hin kal ha in lang hong po tawin mi pi ten igam u ki hu utin fun line veng bi utin kilung to ta in government lung haina in pan lautin mi kitil khonam pan lau hiten ti hi letin ler how ki min angai dan le gam sunga apo na dan inam si pai ho chunga alai na dan a hin se choi ken jong new soi ka vezi nei le igam sung wa hen thil khat khat hong ji ting le nammi pi te lunghan na ocheng ho hi ka ngai ngam ji po en tuna in se ho zo si yong nam pi te o ai ke ma ta an ka zo kana la ka se hi lo ke ma ta se sen ka lungu ba ka sia igel vale nammi ten igel hil dio ipo na naw hlom ding ka hin se ho hi news a ki mo a inam mi pi te ho le khazi thim ta ho nam sung puna ta ho le khazi o le athu zu ho athu se ho imu do ho wa ko na on in se so noi ti su mi lo dio nam mi pi te lung han na yo ila dio lam ka ki gel do thai chan ki gel do dio nam mi pi ten jong lam kai lung gel ipiam ti he them dio khe them to na ki to so to na yom dio hi
thing noi ho jong mo dem po tin lamka mo dem po tin thing noi hon jong lamka hon jong ipover so na in imi pite icha inaw te jong ikhot mo la po vitin ipover mo so po vitin pover so na ding pat hom nan tin pover so lo na ding pat min tin ilit na ichi na ithip na hi munjo sia mancha ding hilovin amancha na ding lom office umai icha chu he thim de oi kilung tu le kingai lu ta ichen khom de hi ti sei nom vin hu ki gam sung hi o kilung to na kingai lu na umjing ta hen ti ka sei do no mai